ngasa ka suramba kolobela Allahu akbar tita yalama ka ke kore ai namora ala ko dongo hermi manganda itu ai atiye abasi ni tiens awga jamana na jama bulu bay ñokon soro yoro na abi yalama ka ke fengere de maliye jama kulu hali tamasiraka na nu ye ñon soro shitana bi bunyaro ka teme hereka tiens aba jando ni mayna sikatena fengere to ke joro ñini tiens soro ta ñini na ani balu ñini abi bunya ñini sikatena ye tiens we no nala kaba ala ba fo o kuma ay bunya ñini na ne ala borala pew aye sura ñini ne ala borala pew sikatena aye benza ne ala borala pew no kera mamina sabi chita chichugo do fi ye tiens aya jando ni yoro la tiens mawludu mi be sina abilla be kawo mami singoro shego anana ke ni sumalo jora administration bu fara alimami kele maloboro kele wata ngoboro kele Allah nga ne ala be nga nina do mi nyine ko Allahu akbar be Allahu anga kalamlo musu be ya tiens ala sona zavia kwa bana anga ka juma sili chugo na amino nyenyi osura beka joro bi ere tiens aye juma sili nyombo ya de do note juma sili koro abara o aye adadu do bala sarati do no